Anya laki din! Ay, anya lakit din ti kastoy agasat ko iti biyag aya. No apay ngamin anak kitarayak idikin ni malong nanang. Kat asino ita ti pabasulam. Kaya't da ka idi apagadalan ka ni tatang mo, ngam inununam mo tinakitaray. O di aganos ka iti adda ita abiyag mo, Fema. Nanang, mano ti anak mikin ni malong. Lima damin, yung kaslawan asawak akatulungak amang isakad kadakwada. Uy nga ron nakakaasi dagiti anak yo. Ay, anya lakit din ti kastoy agasat ko iti biyag aya, nanang. Basol mo Sikamot lang tinangaramit iti gasat mo. Nagkuna ngamin anak itaray ka ken ni malong. Nanang. No kumata nagadal ka. O, di kasla ka kumaita ken ni landa akasinsin mo. Amaysan amaistra. Nanang. Sa ita, umay kakanyak nagsangit-sangit. Basol ko, nanang. No apay ngamin anak itarayak idikin ni malong. Agar aruyot ngamin ti kinataer ni malong, nanang. Iso ana in lavak adagos ken kuana. Ure man pa'y nataer no irresponsable matlaang. Nanang. Mapakan na kayo nga ron ti kinataer na, alaman. Awanan igatang ko iti balunan dagiti anak ko si daan, nanang. Nagrigat mo't nagbalon dalang iti asin na si daan da. Ay, Nanang, pautangan da kun ay iti kwartayo. nalawanan. Masya nakadagiti apok, iso apautangan ka. Naimbaglaangan taada maalami ka ni tatang mo iti kinasenyor may. Taimbaglaangan nga ada maukso, iti kanito ti pagkasapulan. Naimbaglaan ta pinautangan nak ni nanang iti kwarta. Iso nga addaing gatang ko iti bagas. Apay aya, anas ken nga ibagamday ta kanyak. Ay namalong, tapno agsapul ka iti panggadam Kasanon no awanda nanang kentatang ko. Di awanen pagutangak nga igatang ko iti bagas tayo. Awan mat ngamin ti maibagay at trabaho para kanyak. Katuray anya ngamin at trabaho basta nadalos. No karpintero, awan sana may bagay kanyak. Iti da ito ya kinataar ko? Awan madadal ti kinataar ko no kasta. Anya? Angambay bakit? Agsapol iti trabaho. Tay maibagay iti kinamachok. Agraraman ka? Wen bakit? Mangsapol iti panggadak. Basta day tay maibagay iti kinataar ko. Anya ti kunam abalayan ka rin? Ti kunak, tulungan ta kumada Fema ken malo iti kananda. Ibingayan tayo ida iti kananda. Tadikat kaasi dagiti anak da nga agbisen. Day, apay, aging gaita nga adda asawa dan, pakpakanin tayo pahila ida? Ha, makamuda! Kasi nga ro dagiti apo tayo. Ay, makamuda ni tibiyag da. Nagkuna nga may ngagtaray da iday. Ay, Kanayon ko idi nga ibaga kini malong. Ano mga sawa, naskain nga adda kumamet na bakid abalay na. Kanaskain nga adda kumamet natalged a trabaho na. ay, Agaman niya tinaramid na. Intaray na di may samot asumang kasubeg nga anak mo. Anya nga rod ngay. Iso asandak man nga bibiyang iti parikot da. No agbisin da, ay kat makamudan abalayan. Di ka maasyan ka dagiti apo tayo. Masyanak, gamnaskin nga agnakam dagiti dadakkel da. Bagbagaam tay anak mo Tawan mo't ammo na at trabaho. Ay, makamuda iti biyag da. Didak ibibiyang dita abalayan. No kayat yu ida tulungan, makaamu kayo. Anya ti kukom do ti paraangan nyo kasinsin Fema. Rabiin. Nakaturugan dagiti anak ko kasinsin landa. Si kangay, apay nga da ka payla dito irwar. Di ka payla umunag di tabalayaw. Agpaangin na kumangarod, idi nakita ka diti paraangan nyo. Iso nga inasitgan ka. Anya aya ti pampanunutam dito ay kasinsin. No kasano abumak na nga kasinsin. Anya? Anya kalakit din aya.
Apay akas ti pampanunutem. Umapalak lang amin kan kalanda. May saka itan a maestra. Isu nga ado ti kwartam ita, tagsusweldukan. Wan, agsusweldoak. Ngam saan kabaknang kasinsin. Unay kalakit din aya. Ngam siyak, dandan ni saan kami amangan. Isu ati adal dita kasinsin. Kat nasaysaya at no nagadal ka. Adi ka kat nakitaray kan ni Malong. O, di may isa ka kumamot ita ang maestra akas kanya. Kasinsin. Naimbag kumamot ano nagagat ni Malong agtrabaho. Ngam saan mat nga ron? Di na kanuma ngamin amo ti agtrabaho. Nga uray agkarpintero. Kasta ti rason ti sadot kasinsin. Isu ako na nang agsapol iti trabaho ang maibagay kan kuana. Anya ko mga rod at trabaho ti maibagay kan kuana. Kat agpada kayo mat asaan anakalpas iti panagadalyo, ta nagtaray kayo lakat nga rod idi. Wen nga rod no di nantupay kayat ti agsakdo iti pagluto me. Ta saan kano ang maibagay kan kuana day ta trabaho. Isu nga ano saklatan ati agsakdo. Ay, anya lakit din tinatumpo nga mga asawa aya, kasinsin Fema. Wen nga rod kasinsin. Isu nga apalan ka talaga. Ta maestra ka itan kasinsin. Iso nga ita, ikagumaan nyo apagadalan dagiti anak yo. Iti kasta, saan da maitulad kada kayo. Akanayon nga agparparikot, gaputa awan maigatang da iti bagas. Wen kasinsin, talaga akas ta ti aramidak. Inton dumadakkel da basit, talaga amang gudak. Kat agurnungak para iti panagadal danto. Ala. Umunag kan di tabalayo kasinsin. Ta umunagak matan di tabalay mo itan eh. Nalamukan. Sapay nakasando ka laang. Amangan mo agsakit ka. Wen kasinsin. Ala, agsarsarita tanto manan inton maminsan. Adan na sa pula ka panggadak, Fema, bakit? Hindi nasaya at no kasta. Laglagi pam. 5 dagiti anak ta. Jakmat makatrabaho Taaduda mat ngay aywanak. Sapay agdan damot. Sana bali tamanggadak matan. Anyang itinasarakam at trabaho, lakay. Macho dancer, bakit? Ha! O, apay nagbulagat ka? Macho dancer iti club? Wen, bakit? Nya! O nya Malong, ay kaya't munti kasto ya trabaho ma. Wen, Dario, agpada ta macho dancer. Kunak ngamingging ka pare, mayat da ito ya trabaho. Nang rona no dagita dititip. Aya, Adda pa yan nang tid kanyak iti 3,000 pare. talaga, pare? Kitwen pare, inted ti maysa doon niya pare. Magustuhan na ti panagmatyo dancer ko. Iti kwan, inikanak mo ten iti kwarta. Aya, Ngam ni pare, agpatingga talaang iti panagmatyo dancer. Wen, agsala talaang, awanin sa balipay. wen, pare. Oh, da ito'y tinatgadak, bakit? Igatang mo iti bagas. Oh, atoy. Ha? Kwarta mat ngagpay so lakay? Wen, bakit? Ngala, awate mon. Tingkan gumatang iti bagas. Ketsak, maturugak, tanapuyatak. Ngam, apay ngay akas ta ti trabaho. Dahil ti trabaho may bagay iti kinataar ko, bakit? Isu asaan ka na sumanao? Ngam lakay. O, anya, awatam ka di dito akwartawan no saan? Sige lakay. Awato. Nay, si kamat ti masabat ko, Fema. Bagas ka di dito sinusuon mo. Untatang, napanak gimatang iti bagas dita kanto. Tanalaklaka ti bagas da dita. Imbag man ta dayng gatang mo. Untatang, 15 kilos la da ito. Imbag man ta dayng gatang mo. Untatang, addamot natgadan ni Malong. Nasayat launay. Sige tatang inakaon, tapinanawak dagiti anak ko. Sakit nakaturog ni Malong, amangan numasinga. Sige tatang, inakaon. Ne, tatang, papanan nyo. Nagapuwa ki jebang kagkaw. Apay, sika, papanam.
Nakapilis ka mat iti kasta unay. Awan tatang, inak manggad. Manggayd. Apay, anya ti trabaho? Basta, inak manggad. Oy, si Kamalong Aggaget ka man nga agtrabaho. Tadi kakit mangiramraman iti parikot ni bakit mo. Anya parikot ni bakit ko, tatang. Imay ni katuga nga mababae jay balay. Kat kunana at tumulong kami kano para iti kanan yaw. Ha? Ha! Naglalaingan yun nga agasawa ngay. Pinili yun ti kasta abiyagyo. Di makamu kayaw. Agtrabaho kayo iti husto. Tapno mangan dagiti anak yaw. Asaan kat aday ta agragrag saklang ti amuyaw. Anya lakit din ay tatang. At data dito'y dalan. Sermonan dakpay. Gaputa masurunak iti kasta langam. Ako namlang baknang ka. Tagayam, mabisbisinan dagiti anak yaw. Anya ayati lang kita, tatang. Aglanglanga ka baknang, salbag ka. Amuyo ka din wapay, tatang. Apay, Ngamin, nagtaarak unay. Iso ako na yung akas labak nangak. aniya. Ala tatang, inakon. Sige, nagawid kan tumatan. Tengkag digos, tane. Agat anglit kayo. Inakon. Na, naglukaw. Alan nanang, da kayo man laki ni tatang ti ibaon ko amang panagnak iti trabaho ni Malong. Anya aya ti trabaho na. Matyo dancer, nanang. Matyo dancer. Alan nanang, mapan kayo kini tatang. Tapon kanyo nupod no ti kunana at trabaho na. Da kami ti ibaon mo? Di pa ilasi ka? Agsangit ti buridak ko no awanak amariingan na, nanang. No kasta. Nilangan abalayan ti kadwak. Oo, nanang, isulaangan ti kadwayaw. Ha? 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 Hoy, tangangam abalayan. Nakanganga kamuteng. Ha? Abalayan? Ni ka di malong na ijay agsalsala ijay sango? Macho dancer? Iti da ito'y aklab? Sakit? At na babae iti aglikmot na ang mga apros kwa na. Wun, iso. Pay mantapok kawak ti salpag. Ay di kagpatlaw Nasipngat lang nga rodan dito ayanta. Iso adi na ta makita dito. Iso adi kagpatlaw. Pukawam kit din. Kasto ti trabaho na? Iso ang nakagatang ni bakit na iti bagas da? Kastamar ti ko na ni Fema nga anak ko. Aniya? Mala, rumbortan dito. At least, nakita tan apod no gayam amatyo dancer ni Malong iti may sa aklab. Mala, intan abalayan. Madamdamapay. Intakit din. Madamdamapay kunakmet abalayan. Dito itapay. At to'y manin tinatgadak, bakit? At dangamin nang tad ititip kanyak. Isu pa iti limagasot ngayon tad na. Manumat hakilo abagas ti magatang daytan. Lakay, Alahan, awata mon. Tayo na kon maturog. lakay. Numabalin, agsapul ka laangan iti sabali ang panggadam. Asaan amatyo dancer? Ngamin, mabainak, lakay. Anya ka matikabain mo? Manipod ita, saan kan asumrok pay iti panggadam. Kat no naglaka at trabaho dayta, macho dancer ko naman. Basta mang sapul kan iti sabali ang panggadam. Tano saan agsina talangang. Tatang, napanlat na ni Manlong iti trabaho na. Hay, anya lakit din ni Malong aya. Tatang, napanunot ko nga aglako-lako kami langang. Nulakit ada pagpunan may. Hay, Alan tatang, tulungan da kami. mala. Mangilakwak iti bakak, apagpunan yung agnegosyo. Kasta ti pangadang ko malaw. Agnegosyo talangan, ngam ti agpapaay ka amatyo dancer iti club. Apay ay, kat nagmayat tupay. Diyak kaya ti kasta trabaho. Hanggang bakit? Agpili ka malaw. Agtalinaid ka amatyo dancer iti club, wano agnegosyo ta. Anya? Oh, anya, malaw. Bakit? Gapo iti kinasadot mo. Dayta ti pinilim at trabaho. Matyo dancer iti may sa aklab. Ha? Ala, agpili ka man lang. Ti kinamatyo dancer mo. Wano da kami a pamilyam. Agpili ka!
Bakit? Diyak kaya mapukaw kayo a pamilyak. Sige. Umanugot akon iti ko na mga negosyo ta. Agikata kon kas macho dancer iti club. Anya laki din na ya, ti sadot ataw. No pamilyado ka nga may. Di kag pili-pilay iti panggadam. No lakit tanasayaat at trabahaw. Anya laki, daig. Malah, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Macho Dancer! Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.